नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। हेडॉनात विजय सरदेसाय नरेश सावळाचेर लुईजिनाचो फोग आनीक वाट पळोवंक शकना। फातोड्ड्यां काँग्रेसीचे आतां काम अप्रत्यक्षरित्या जाहीर केले कांय उमेदवार। दिर्यो कायदेशीर करपा विशीं नेमिल्ले सभाघर समितीच्यो बसका सुरू। सुचोवण्यो हरकतीक 10 डिसेंबर मेरेन प्राज। समिती घेतली जाहीर बसका, फेब्रुवारीत रिपोर्ट। एफसी गोवा आड मुंबई सिटी ISS झूज मंगळारा। झिकोचे जैताचेर लक्ष। मुंबई कोच अनेलकान केली FC गोवाची तुस्त। 46व्या इफीत 7000 डेलिगेट्स नोंद। आंकडो 10,000 मेरेन वचपाची ESGक आस्त। कासा गोंयच्या गटात 3 फिल्मां। 20 नोव्हेंबरा सावन इफी सुरू। एस्टिमेट कमिटी करता PWDचे कारभाराचो पंचनामो। PWDची बजेटांतली कामां थारायल्ले प्रमाण जायनात। कॉन्ट्रॅक्टरांचे पेमेंट टेंडर प्रक्रिया लायली जाग्यार घालूंक। खबरो विस्तारान। विजयाक विधानसभेत विरोधी पक्षाचो उपनेतो जाहीर करपाचें थारिल्लें, मात विजयान ऐन वेळार पलटी मारली। आतां आपूण आनीक वाट पळोवंक शकना। फातोड्ड्या काँग्रेसीच्या ब्लॉकाचें काम आतां रोखडेंच सुरू जातलें म्हूण लुईजीन फालेरोन विजय सरदेसायाक वॉर्निंग दिली। नरेश सावळाक आपणे काँग्रेसीत येवपा विशीं निर्णय घेवंक दिवाळी मेरेन डेडलायन दिल्ली। ताणें कांयच जागमाग केली ना। आतां आमी मनोहर शिरोडकाराक घेतलो अशें सांगत लुईजीनान आपले कांय उमेदवार पासून हेडॉनात घोशीत करून सोडले। Since you have mentioned the name of Mr. Vijay Sardesai, I had approached him soon after my taking over, and I had requested him, why don't you come together as a combined opposition? Then he asked me what will be his position. We had even offered him as a deputy leader of opposition, which you know very well. But then suddenly, after getting all the clearances from my high command, when I mentioned this publicly in a public function which we were sharing, he said, I went to the doctor, I checked up my blood, and my doctor has said my blood doesn't have the Congress blood, it is independent blood. I approached Naresh because I wanted, the injustice done to him was wrong. I wanted him to come into Congress. I met him various times. He met me various times in my own house also. Even last time, before taking the new phase, I approached him and I said, let me know before the Diwali. So I waited. Now, I can't wait for another 1 year. So, I had to bring in the new faces. Your deadline to Naresh Sawal was Diwali. What is your deadline to Vijay Sardesai? Christmas? No, I cannot give any deadline because I had, once bitten, twice shy. I started a dialogue in October last year. And I can't go on waiting because my job, I am sent here specifically to build a party. How long you will wait for Vijay Sardesai? I'm going to form the bloc immediately. Immediately? Yeah. No more waiting? No more waiting. Can we expect, Luizin Babu, at least under your leadership, and I can very frankly hope this under your leadership, this will not happen. There will be clarity on candidates. There will be no selling of tickets. We identified young leaders in Nube. I can tell you they will get their tickets. We have identified young leaders in Kunkoling constituency. I can tell you they will get the tickets. We have identified new leaders in Kortaling constituency. We are now identified new leaders in Bisholim constituency. We have identified new leader in Sangeng constituency from the tribal and I can assure you, I have requested them to start working at the grassroots level. दिर्यो कायदेशीर करपाचेर विधानसभेचे सभाघर समितीन बसका सुरू केल्यात। जाळवणदार दिर्यो जाय वा नाका म्हणटल्यांक 10 डिसेंबर मेरेन समितीक सुचोवण्यो वा हरकती दिवच्यो पडटल्यो। दिर्यो कायदेशीर करपा विशीं अभ्यास करूंक नेमिल्ले सभाघर समितीची सोमारा पयली बसका जाली। फेब्रुवारी मेरेन रिपोर्ट करपाचो समितीचो प्लान। दिर्यांचेर लोकांची मतां पळोवंक समिती कांय वाठारांनी भौशीक सभाय घेतली। नेक्स्ट हियरिंग आतां आमची 15 तारखेर आसा, पूण आमी अपील करता गोंयच्या सगळ्या लोकांक की हेजे संदर्भातली आपली मतां तांणी हाऊस कमिटी कडेन धाडून दिवची। रोखडीच एड येतली लेजिस्लेचर मार्फत
की ताका हें करून इन रायटींग ताणें आपली मतां कितें आसा ती दिवची सगळ्यांनी. कांय गांवांनी प्रमुख गांवांनी एक पब्लीक हियरींग घेतले ओपन ग्रावंडाचेर की कितले लोक येता जावं आतां समर्थनाक कितले लोक आहा हें पळोवपा खातीर आनी ताणें जे बुल्स पळय ते हें करता तेंचेय बीन एक तांकांय घेवन येवचें म्हणून अपील करतले. आमी कांय कडेन वचून स्टडी करतले की बुल्सांक खंयच्या कंडिशनान दवरतात, ते कशी तांची काळजी घेतात, तांकां हेल्थ वायज कितें हें आसता प्रॉब्लेम आसता आनी ते रेक्टिफाय कशें करतात, चारो कितें घालता, तेंचे बाकीचें हें कशें तांकां दवरतात, ते काळजी घेता, हेजी एक वेगळी स्टडी जातली. आज बुल्सांची जागा मशिनांनी घेतल्या, सो जें हार्ड वर्क पळय बुल करी ते आतां करपाक तांकां मेळना. हेजो कितें परिणाम तेंचेर शारिरीक दृश्ट्या आनी मानसीक दृश्ट्या जावं येता हेजी बीन एक स्टडी आमी वेटरिनरी पळय जे सायकोलॉजिस्ट आहा किंवा वेटरिनरी जे एक्सपर्ट्स आहा तांकां आमच्या मुखार हाडटले आनी ती एक वेगळी स्टडी एक केस स्टडी म्हणून आमी हाजे बरोबर जोडटले. सभाघर समितीची परत 15 डिसेंबराक बसका जातली. बसके वेळार लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यांचेर चर्चा जातली. ते उपरांत समिती रिपोर्टाच्या कामाक लागतली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. ISLांत मंगळारा FC गोवा आड मुंबई सिटी मॅच फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमार जाता. हे मॅचीत जैत जोडल्यार झिकोची टीम सेमीफायनलीक आनीक लागीं पावतली. दुसरे वटेन निकलस अनेलकाची मुंबई सिटी जैत जोडून ISLांत टॉपार पावपाची तांक दवरता. इतले मजगतीं जॉफ्रे आनी रेनाल्डो फिट जाल्ल्यान FC गोवाक थाकाय मेळ्ळ्या. मात स्ट्रायकर राफायल दुखापतीक लागून मॅच खेळचो ना. A gente está feliz pela forma como a equipe tem atuado. Of course, we are very happy the way that our team have been playing. Os jogadores têm procurado dar o seu máximo desde o início da temporada. Eu falei para eles que todos iam ter oportunidade e aqueles que estão tendo estão correspondendo. So all the players are giving their very best, and I told them at the beginning of the tournament that everyone would have the opportunity to play, and they are corresponding with it. Que jogar como a gente tem procurado jogar sempre, buscando a vitória, indo atrás do resultado, procurando atacar, que é o nosso estilo de jogo. Always we play with the best that we have, full strength. What happened in the last game, it's past, so we're going to play with the best players that we have and try to reach the victory. There's no problem. It's you play football. Sometimes you win, sometimes you lose. And if you look at the table, we are not far. Only one win, and we are on top. And we will see. We speak at the end. We'll see who's on top and who's not. Well, they fight. They fight a lot. They are strong at the back. I don't know if we have an advantage because we won against them home, but we know it's going to be difficult. Every game will be difficult from now and even before. It was difficult, but when I look at the team of Goa, they look strong, they look fit, and we will have to give a good fight to come back with something from Goa. घेऊया एक विराम.